Trrrt. Da pogledam. Če bi ja... Okej. Če bi jaz bil sladoled, na kakšen način bi me pojedla? No pa, bejba A. Bejba A? Definitivno bi celega polizala. Do konca, bravo. Bejba B. Ja, imamo mi kakšen notesnik, veš, da bi si jaz to lahko zapisal? Čakaj. Probi si zapomniti. Okej, bejba B. Bejba B. Ja, jaz ponavadi jem sladoled z vročo čokolado. Ne razumem. Čo mislim? Kva to? Ej, če misliš, draga beba B, to, kar jaz mislim, da misliš, pol je to grozen. Čokolada je cool, čokolada je super. Bejba C. Stopila bi te v mikrovalovni pečici in popila. In popila. Posrkala, hočeš reči. Polizala. Zdaj sem malo počutil grozno. Stopila bi te v mikrovalovki. Če to meni beba reče na prvem zmenku, laufam, dokler se ne ustavam.